Tariki ntarengwa yo gutegura ibitabo by'ibaruramari by'umwaka wa 2025 ni 31 z'uku kwezi 2026. Ibi bireba abantu bose banditse ku musoro ku nyungu mu buryo bw'ibaruramari nyakuri real regime muri ibi byiciro: abacuruje amafaranga arenze miliyoni 20 mu mwaka wa 2025, abifuza kudekarara muri real regime ibaruramari nyakuri bacuruje amafaranga arenga miliyoni 12. Ikindi, kumenyekanisha umusoro n'imbere y'itariki 31 ku byiciro byose. Iganeza duhari ku bwanyu, yaba abakeneye ubufasha bw'ubusobanuro ndetse n'izindi nyunganizi zijyanye no kudekarara. Muraho neza, ni mwarimu wanyu Ferdinand nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku misoro y'ibinyabiziga. Imisoro y'ibinyabiziga iri mu bwoko bwinshi. Uyu munsi rero icyo turi buganireho ni umusoro ku nyungu ariko w'ibinyabiziga. Abamotari, abafite moto mwese, nizere ko mwamaze kurya imbuto mukanywa n'amazi ahagije. Tugiye kuganira ku bintu bisaba gutekereza cyane, ariko biroroshye, nta kigoye kirimo. Umusoro ku nyungu ku binyabiziga muri rusange, itegeko ry'umusoro ku nyungu rya 2022 riteganya ko ikinyabiziga cyishyura umusoro ku nyungu hashingiwe ku biro gitwara, ubwo ni toni, cyangwa se ku mubare w'abagenzi ku binyabiziga byagenewe gutwara abagenzi. Tubibutse yuko ikinyabiziga kibarirwa umusoro ari uko cyahawe asiranse yo gutwara abantu cyangwa ibintu. Mu gihe ikinyabiziga gifite asiranse yo gutembera, ntabwo cyishyurirwa uwo musoro ku nyungu. Hari abantu rero baba bafite ibinyabiziga, imodoka cyangwa moto, barangiza ntibafate asiranse ngo bazibike, cyangwa bajye gushaka amakuru yazo, cyangwa bakicecekera bafite asiranse za transport kandi batari gukora transport, ntibajye kuzihagarikisha. Icyo gihe mwibuke ko umusoro uba ubareba. Ndabarabuye rero, igihe ikinyabiziga kizaba kitari gukora ibyo kigenewe gukora kandi gifite asiranse ya transport, ibuka kuyihagarikisha, kubera ko asiranse twabibonye ko ari ishingiraho umusoro. Noneho rero ugiye kubara umusoro bigenda bite? Abantu mutwara moto, ndabizi neza, turaziranye, mukora umurimo mwiza wo kuzinduka, mukazinduka kare kare muyarubika, ariko ikibazo mugakererwa kumenyekanisha umusoro no kuwishyura. Mugomba rero kudakererwa. Ubu turi mu gihe cyo kudekarara umusoro w'umwaka washize. Dufata urugero, umuntu wafashe ikinyabiziga mu mwaka wa 2025 mu kwa mbere, ni ukuvuga ko azishyurira umwaka wose. Uwafashe ikinyabiziga mu mwaka hagati, nawe azishyurira umwaka wose, ariko amafaranga ahwanye n'amezi yakoze. Icyitonderwa, aha harasaba kubanza gusoma ku mazi mbere yo kugira ngo ubyumve, cyangwa se numara kubyumva ubanza usome ku mazi hanyuma ubyumve neza. Tubonye ko ikinyabiziga wafashe mu mwaka hagati wishyurira umwaka wose, ariko habazwa amezi wagifashe, wagitunze. Ubwo rero bivuze iki? Harimo icyitonderwa. Iyo wafashe ikinyabiziga hejuru y'itariki 15 z'ukwezi kwa 12, cyangwa se nyuma y'itariki 15 z'ukwezi kwa 12, uwo mwaka wowe wagifashemo ntabwo ubukureba. Murumva icyo ari ikintu gisanzwe. Hari abantu rero bagendera ku makuru y'abandi, bakumva ko nabo kudekarara bitabareba, kandi abo bitareba nabo ngabo tuvuze haruguru, bafashe ikinyabiziga hejuru y'itariki 15 z'ukwezi kwa 12. Bo uwo mwaka ntububareba, bafatwa kimwe n'abagifashe mu mwaka ukurikira. Hanyuma rero, iyo umaze kudekarara, icyo ukurikizaho ni ukwishyura umusoro kandi udakerewe. Ko gukererwa kudekarara bigira ibihano biremereye. Reka dufate urugero. Uramutse waratunze moto umwaka wose wa 2025, ubu ngubu ugiye kudekarara wishyura ibihumbi 72. Nudekararira igihe utarengeje itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma nukererwa kudekarara bizagenda bite? Ucibwa ibihumbi 50.
ugacibwa wa musoro w'ibihumbi 72 wagombaga kwishyura, ugacibwa 20% iyo ugikererwa utararenza ukwezi ya bya bihumbi 72 ukongeraho n'inyungu. Murumva ko ayo mafaranga ari menshi, ugasanga uri gusabwa amafaranga yenda kugera mu bihumbi 200 cyangwa 150. Uko muzinduka mujya ku kazi tukaba twabyishimiye, nako mugomba kuzinduka mwubahiriza inshingano. Hari abandi bantu baba bafite ibinyabiziga, reka mpere kuri moto ziba zibanditseho, ariko izo moto akaba atari bo bazitwara. Izo moto rero nubwo atari bo bazitwara, abazitwara bakadekarara, akakubwira ngo nadekaraye, bigahwaniramo ntumenye ko wishyuye. Abandi nabo bamara kudekarara bakabwira abantu ngo babadekararire ngo banabishyurire, ntibakurikirane kumenya ko babishyuriye, ejo ukazasanga bari mu bihano. Ndabarabuye, nizere ko mwariye imbuto kaba mwanyweye no ku mazi. Ngiye kubabwira ikintu abantu batajya bitaho. Twamaze kuvuga yuko abantu bafite ibinyabiziga bose bishyura umusoro w'umwaka bitarenze tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Hari abantu batekereza ko umusoro wishyurwa rimwe mu mwaka bikaba birangiye bakazajya bishyura buri mwaka. Ntabwo ariko bikora rero. Bigenda biti, iyo umaze kwishyura umusoro w'umwaka ubwo bitarenze tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, ubutegetswe kwishyura ibihembwe by'uwo mwaka urimo, bawita avance ku musoro ku nyungu. Umwaka rero ugizwe n'ibihembwe 4, ariko muri ibyo bihembwe 4 umusoro wishyurwa mu bihembwe 3. Kubera icyo ari ibihembwe 3 kandi umwaka ugizwe n'ibihembwe 4, nuko guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatatu ni igihembwe cya mbere, kandi muri icyo gihembwe twabonye ko tuba turi kwishyura umusoro w'umwaka washize. Bivuze ko icyo gihembwe cya mbere rero avance yacyo tuzayitanga mu gihembwe cya kabiri. Mu gihembwe cya kabiri ni mu kuhe kwezi? Ni uguhera ku itariki ya mbere y'ukwa kane cyangwa itariki ya mbere Mata kugeza 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma igihembwe cya gatatu, igihembwe cya kabiri cyo tukacyishyura mu gihembwe cya gatatu, aricyo gitangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa cyenda. Igihembwe cya gatatu cyo kikishyurwa mu gihembwe cya kane guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 kugera kuri 31 z'ukwezi kwa 12. Ubwo umwaka ukaba urarangiye dutanze avance z'ibihembwe 3. Hanyuma igihembwe cya nyuma rero cyakabaye icya kane aba ari ugutanga umusoro w'umwaka wose. Umusoro w'umwaka wose rero noneho harebwa umusoro ugomba kwishyura mu mwaka wose, hakavamo ayo wishyuye mu bihembwe. Nyabuneka ibyo bintu mugomba kujya mubizirikana. Aya makuru ni muyongere kuyo mwari musanganwe, kuko nayo ni ingenzi. Ubwo arareba ibinyabiziga, moto, imodoka zose zikora transport. Waba wakoze transport cyangwa ukaba ufite assurance ya transport ariko ukaba utarakoze transport ariko ukaba utarayihagarikishije, icyo gihe nawe ibuka ko iyo misoro ikureba kandi ku gihe. Nshuti zanjye abamotari, ko muzinduka ni nako mugomba kuzinduka kudekarara. Ndabarabuye mutazagwa muri bya bihano. Tariki ntarengwa yo gutegura ibitabo by'ibaruramari by'umwaka wa 2025 ni 31 z'uku kwezi 2026. Ibi bireba abantu bose banditse ku musoro ku nyungu mu buryo bw'ibaruramari nyakuri real regime muri ibi byiciro: abacuruje amafaranga arenze miliyoni 20 mu mwaka wa 2025, abifuza kudekarara muri real regime ibaruramari nyakuri bacuruje amafaranga arenga miliyoni 12. Ikindi, kumenyekanisha umusoro n'imbere y'itariki 31 ku byiciro byose. Iga neza duhari ku bwanyu, yaba abakeneye ubufasha bw'ubusobanuro ndetse n'izindi nyunganizi zijyanye no kudekara.